bucura bwa Perezida Paul Kagame, akaba azanye umugore, uyu muhungu wa Perezida Paul Kagame bamwita Brian Kagame, isoko igira isuku kandi izina ni ry'umuntu, inyana ni iya mweru kandi mbagezeho ibyagiye bibera muri ubu bukwe 5/5, Lolivre information fiable, 5/5 mbagezaho amakuru yizewe 5/5, ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Pelo TV happy. Twakomeje n'amakuru agezweho. Uyu muhungu rero akaba yaravutse muri 2000, akaba afite imyaka 24. Uyu muhungu bita Brian, umuhungu wa Kagame, bucura bwa Kagame, Brian Kagame akaba afite imyaka 24, akaba azanye umugore kandi ni umusirikari. Abantu benshi bari kugenda bibaza se kubera iki uyu muhungu w'umutegetsi azanye umugore akiri mutoya ku myaka 24, cyane niko abantu bari kugenda bibaza. Reka nze mbe ngarutse ku bahanzi bagiye batumira muri ubu bukwe bw'umuhungu wa Kagame. Batumiyemo umuhanzi bita Ed Sheeran w'umwongereza. Uyu nguyu afite 55,000,000 zimukurikirana, akaba afite indirimbo 551 zamaze kugeza ku rubuga nka YouTube. Ni umuhanzi urenze, ariko ubu bukwe bwabereye mu kirwa cya Maldives. Mu kirwa cya Maldives rero niho ubu bukwe bwabereye, bwari ubukwe bwiza cyane bw'umuhungu wa perezida. Murumva ikofi, icyo kunywa n'icyo kurya byari bihari kubera ikofi n'umutekano uhagije. Rero abantu bari kugenda bavuga ngo se kubera iki azanye umugore akiri mutoya, abo ngabo ni abafite imyumvire yabo. Ndabizi saa izi ngizi hari abantu bafite imyaka 30, 25, 20 n'ingahe imyaka, ugasanga ntibakwigurira n'icyo kurya, baracyabatamika, urumva barasabiriza buri kantu kose iwabo kubera ko bavukiye kwa ngofero. Mu gihe wavukiye mu muryango urenze, nawe kuba icyamamare uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Ubuzima burakorohera iyo wavukiye ahantu heza, ariko kugira ngo uve mu buzima bubi ujye mu buzima bwiza bigusaba gukora cyane, umuhate n'imbaraga no kudacika intege, mu gihe uzi ko nta muntu n'umwe ugomba kugufasha kugira ngo ubeho neza, cyangwa se ushobora kubaho nabi bitewe n'aho wavukiye, ariko ugategura ubuzima bw'abuzukuru n'abuzukuruza bawe uko bazabaho. Rero uyu muhungu Brian Kagame akaba yazanye umugore. Iki kirwa cya Maldives kiba muri Aziya,